حبيبي يا رسول الله يا Di hening malam kota Mekah, Rasul berkelana, dilindung Allah di perjalanan. Di situ sejarah hijrah Rasulullah bermula menuju kota Madinah yang menjanjikan sebuah kemenangan. Dikejar musuh di belakang, sembunyi di gua Rasul, dipelihara keselamatan, memuji kesetiaan seorang sahabat, bersandar pada mujizat Nabi. Suatu ketakjuban hilang, perjuangan demi kebenaran menuju kejayaan. Berhijrah menyusul rangkaian lebih teratur, merancang perjuangan. Berhijrah bukanlah menuntur ke belakang, tapi mengumpul kekuatan. Di hening malam kota Mekah, Rasul berkelana, dilindung Allah di perjalanan. Di situ sejarah hijrah Rasulullah bermula menuju kota Madinah yang menjanjikan sebuah kemenangan. Dikejar musuh di belakang, sembunyi di gua Rasul, dipelihara keselamatan, memuji kesetiaan seorang sahabat, bersandar pada mujizat Nabi. Suatu ketakjuban hilang, perjuangan demi kebenaran menuju kejayaan. Berhijrah menyusun rangkaian lebih teratur, merancang perjuangan. Berhijrah bukanlah menuntur ke belakang, tapi mengumpul kekuatan. Di hening malam kota Mekah, Rasul berkelana,